O kole ke ho whanga ngai whatap ko to pe ko sana whakika a tā moawe mo meniti ka ni ke whakahoko e polkalama. Anga maheni o kuiloa ko Special Heart Talk Unit e patoa. Pe neongo ko ki maulolo mai ne toloi ka ko fia ke whakahoko ia i he a kenga fo ko ni o tau whai i he taimini. Pe a koe mahalo ko mena whai ki tau toloi holo ka lava ke whai ha turi fua ke au ai whaahinga teknolosia o ngawe aki e polkalama koe ni ki ha tuunga o kulava ke te manakoa ngeai. Ko ia ki mua ke whai ai polkalamane o kou fietu ko whamalo ke tamahewani he ofa mo tau hitai whiriwhiri mana ko ne whai ma tek tau tolu lahi ngahi ai ahina ton ke mole tau mo ui kana i kai ke mole tau mo ui ko ia ko fi ave ha whawhitai whamalo ke a whiona he tokoni tai whiriwhiri mana ko ne whai mai ma tek tau tolu. O kou whakamalo whoki ka teki nau tolu ko ta pena nau tokoni mai e te whai polkalama koni ko fuafua whai polkalama whokene whahistoria he ko polkalama o fuafua whaia i he whonga koni. Pagoia ko whamalo ka teki nau tolu ko toa pe, ngai kupu whekau ako ko toa pe nau tokoni, ki hono whakalele whai polkalama koni, i he ake ngā who koni. Koia ko whamalo ke kau, whai whekau ke ngahi taki lotu, nau whai ngahi lotu, pe mo ngahi ves wholofola o mai ke hinoi i mo tatake ki nau, e ngahi mea ko toa pe totonu ke whakalele, mo whai i he ngā wen, pa ko fia apito i he tokoni ngai tokoni whakalotu mo whakalau maari o whai mai ko whikau aki pia moe ki whini motuan. Whamalofo ki kau edmini pia moe kakai kotoa nau whai ngai langa whaka ekonomika ke whonua o makatuunga e ngai palani ngāwe o lawa ke whai e patoa kropolo ma e whonua ke lawa ke laka ki mua pia mo pātoloa ke masiva i whonua. Koe foi polkalama he poni ko lota ke i he whiawhini ko lota ke hangalau atu o ahono asenita. Pea i he osiko hono asenita pa te ulawa lewa o lau atu e ngai kongkonga ko anga mahene polkalama ko ia. Polkalama ko ni kene ngai asenita tata. Kene ngai asenita. Kai te ulawa atu ai foi polkalama ai ko polkalama ko ni ko tui ko lau tau e tau lele mai mo ngahi mo politiki, mo ekonomika, mo ako, pa i fui polkalama ko ni te ulava leva o putu keta ai tolu, pa lava ki talanoa ki ai he ilo, na hoko aunga ki he tautupe whonua, mo kakai whonua te wako ne whiriwharearea, mahana aunga ki ha vote hata, ka goia ko loto ki talanoa, ki he ako, mo politiki, pe mo ekonomika. Peneongo oku iai e kakai lahi te nau e kea pena e ako e whee, pena e paume whee, ka te uhanga whamatala, ai anga kehe, mea koe atamai, pe mo e ako, pa mo wea, nei hau mea e ako, o tuku au mai au ke taimini ke lava ke tau whanongo kotoa ki ai, paka ako hataha malo, paka ikai malo pe. Ai ako topi ke poniuk pehe koe ako, politiki mo ekonomika. Ako politiki mo ekonomika. Ko ngā ulaki, ko ngā ulaki, o ku te utalanoa ai ki he ko ngā ulaki, te utalanoa ai ke tō piki ke tangata kon ko akirisi, Ko ako politiki mo ekonomika. Pa ko ngā ulaki te utalanoa ka akirisi. Mo ngai whonga akirisi na ni ngawe aki. Mo ngai mea o koutui ai ki ngawe na e whai akirisi. Mo ngai mea o tatonu ki whakahoko ki tau tolu whikau aki. Mo ngawe na e whai akirisi. Ko ngā wako se nisika. Pa ko ngā tolu ko māteni. Ko ngā wha ko kau heke, ko heke. It comes in two forms. Pa te utalanoa ki ai. Ko ngā nima ko kropolo. Pa ko ngā ono ngai mea makehe. Aia ko te ulawe ke te teu koni ai polo o whai i he po uaono ko whalai te wikeni. Pea mo i polo kalama o ku kamata ke makape hake he o peo ku ui ko tomitupe ai patoa polo. Kai ke?
Tukumua ke fai haki talanoa whakatata i he. Ko manaka mo pe ke fai talanoa whakatata. Pa te uto mai talanoa whakatata ko ni pia mehe. Pia mehe siasi o sisu kalais o kau manio ni ngai aki muni. Pa kui kai ko uhinga e to mai ko ni whakatata. Talanoa whakatata ko ni mehe siasi o sisu kalais o kau manio ni ngai aki muni. Ko e ku pehe o ko paiesi pe ko saiang he ka fehi ake no. Ko to mai he ku tatau to for situation ko ni he ko me ko hoko ko tai mini tonga o ko kin to ko ni ana na hoko follow up na hoko ye ngai feitu ke ho mama na hoko ngai aptanga sias na hoko ye ngai fonua la lai mama ka ko loto ke to ho mai ke o mai ke tau sio ke fonua pa ke sio ke na tol ko to ape o te ke na vai ha fa fai tu ni ka fa nga me fa politikale pe ko fa nga me fihi i he ngahi ta alfa politikare o lo tonga fai fonua. Sai, te talanoa ke tupu anga o siaskoni. O siaskoni na tupu iam pia mehe. Tangata koe fratupu pe establish o siaskoni ko establish ki tangata kono ingoa ko si Joseph Samita. Ko Joseph Samita ilo he taha kato siasi Joseph Samita ne kai ke ako leleia. Ko mea uloaki o totonu ke mo whakakau ki ai. Why na e kai ke hangai o tua oange ke matao tao e taimi ko ia toke ta filosefa ke ne hanga o tanumaki ai ne folofola pe ke ne hanga o malanga aki ai ne ongolelei ka ne anga ia ke ki tamai o eki koni na e kai ke iloa ha mea taha matea. Ko taipe totonu o sisukalais. Kana ne ange ka se Samita. Pa koe ki foi konga o historia ko loto ke to mai ke tatano ki ai he ku lahi longo ai. He lahi longo a au pito he pehe ko ni he fana ko na akilisi ko patoa ko mea na tamai ko na mea pa na o mai na to ke na fai tutun he patoa ka ya hata ku ni ngawe ake patoa o tupulaki pa na tala na toria na hanga na tol fai nga fakanga mo fai nga ta fehi aki ai pa te talanoa e foi mea ko ni ko foi mea tatawa na hoko sai ilo e siasi katoa ngau mo ngai liliu mo ngai mea katoa na fai he tamayo eki ko ni pe he ene malolo ko ne tamayo eki ko ni ne malolo ko ne tamayo eki ko ni o ko no mali ko fifine ko ema pana ya na fu pana ya na fu sai ene malolo ka so se fa na tu leva ilo katoa siasi historia ko ne siasi ko tangata eki na ne pe ko me ko tokoni ofia ko na nyanga ko fra o mai ko ai fononga ko ka pioneer e na kumi feitu ke na mo uye americanina na ha o na o mai o nofo i sole kin i fu toafa masima ai la pe e Brickhamion ko this is the place pa na nofo tu process ko ya mo faka ofa i mama ni pe matala me akatoa pe au tui ko ngawe lelei mo ngawe totono mo mea totono na whakahoko e Brickhamion mono kautokoni e taim goia sai hala ke ha familia a Brickhamion pia mo Joseph Samita hala ha family mo toto ta hala tata kai taim ko ne malolo e ko Joseph Samita pa na e fe ma ole Brickhamion mo ka tangata ko na ofi ko ka Joseph Samita ke na wo ke e Samita pe mono foha ke o mai u pepa ngau pe mo u file mo u document ko to ape a palofita ko hono hoko atu ko tataki ko ha me nai hoko na o ilo i tasias mamo ko to ape pa ko faka tum hatasias mamo o alo popo ke fana wa agrisi i pe ko patoa ko na umea he ko historia ko ni o no foton i siasi pe ko ha me nai hoko na o na o atu ko ki o mai ko ai ngahi faile mo ngai me tataki mo ngai mau whakaha Joseph Samita mea ema naiha na ka kelota ema ki hai na hanga ema tala ko ya na hanga ema tala ko ne mea pe hanga ema tala ko mea na fuha ko inherit ya na fuha me Joseph Samita ka hiri ang ko ya no ko Joseph Samita is a selected person o ko inheriting person here
ke hange ko tu i ke ha ke malolo tu po no pe tu i hono foa pe malolo tu po fa pe tu i hono foa okay inheriting and selected person a spiritual leader na kai o ke tu fa holo pe ai na wa tu kan o mai pa ilo e ta mamonga ko to pe na ha ta mamonga ko to pe ne ilo na mavai wa sasi o alwa ema mone fa hinga pe ha o pu yo miong mone fa hinga ko fe o ku kau mo ui mo tau lau kau ake tai mini siasi e ngai mea katoa mea whakalau maari mea whakaako mea whakaspoti mea hafa ainga mea pe o tau lau kau ake ai whaunga ngāue nei ha nai whakahoko e Brigham Young he koi call mo selected person a spiritual heavenly father o ku kehe apito me inheriting koi ai ko mo no foko o tala koi ha he ko manatu ye lele ko salon ko ke pe ko lesi si te patoa pa ka ngawe ko via pa kwanga ka kata he sio ke fanga ki atamai vale he na kai ko ke naulau o ilo me akaha e na hanga tala ko ngawe o ku kovi pa ko ke peta ko selected person no but I'm doing I ngawe o ko lava lele pa whakahoko ngawe ko ia without who without aklisi without whanau aklisi without hakawhafonga whalealea o ko lava lele pa tokon ke whonua aki peha atamai na o mahe o tua pe ako ilo o ko ne whao ngai mea lai ka te au he kuia ngai tutu ni mga ngawe ko toa ko lava whakahoko o out on the blue ko ke ila ko wivi po maloi ko ia ko mawe mifea ka koia ko ki tano fa tatae ko wat ko ka te motol ke lava ke muhanga frama opo mai aki ai malolo ko aklisi pe tu mai le ha ona ya fa na o talamai pe mo mari ho ni fa na o talamai ko ha ko na mea ko mea ya ma vai uai ko ai patoa o fa ki kupu ke ko kai ke ha ke no fa na he me ago to ton ke na no fa e ke na lava na to fa ngawe na tamai Nemo na matai to ma a filosofa to ke ta filosofa loya pa na hopo mai ko na ila me kai ka pa te ta fe yet ke ki ta hine ko na ko teisa ana ki ta ni ko na algo fale ko fai ko le ko ke ko ti mi ke na to ko patoa ke e ke ati ai na ke ako lo ki ako ke ilo e fury io lava he ako loya ko ke fai ha foi hopo tu o taha ke anga loya hala te ke par ke to prepare pe anga emotion mo ngai ko ke tu o fai ha foi hopo ta ke mahino o ke hanga o practically use a fury ko me loya lo ki ako hala tata pe ako transition ko ono o mai fury ke practice ko foi mata mama ya ko tonga he ku ha kai lava o ya ako lo ki ako fu e plus ya te ao mo fu wa no to no pa ko yo mai ko ke ala ko ke ule ni ma mo practice me ko na ko ila ko ha folea kai lava ta ko e ke le ko ha ko fe me na ko lo ki ako ko ke lava teisa o ha o alo faka ilo ai foi transfer ko ai palemia ko ai foi paanga ko ai tonga pachet ko tamai e ko foi ngawa te fakalao ia ko fe ho fa ilo ngalao ko ke ha wai teisa o al ko fa ilo emergency ha kwan ko ai pandemic hono use ke fai ngai cover up ngai transfer fani ko ke lava teisa ko fe ho to ke ta matai tohi o ko ke ha wai o al ha ke teisa o fa ilo ngai ngawa te fakalao foko hala tata ke tokon ki kakai hala pete ke lava ko fa mea ko mahino mai ko ya ko o ako o nonsense you only get 1% of education e ko menda te tano ke mea ko ilo mo mea ko poto ko ilo o ke au pitoya ai ma teisa he teisa na ke au ke university o ako o ke ilo e ngai lau he ngai tohi pia Fakako ko ka to ke ta filosofa pa lava civila ko ko fe poto he te ke apply e teisa poto ke ne ilo ko poto ko ne apply theory ke ne alo faya fo faka ilo that's practice ko practical ia ko a ilo ko poto ia alo ko ensinia pa ke ha riat ka te ko foi spana pe ko riat ka ko ke ha bete yaki ai fo in va e ko motoka ko ke lava ia
kai ha we ha tamata ko vete fo hispana lava mai no male wa o ku ne ma e poto na ki alo ki lo ki ako ka ku ha o ku poto ia ko poto ko ha ko me ofa fungania o tua o ku ne hanga ha o ku ne apply e poto o ne hanga o ange a taleni te toko ta ke te ia alu hake mo ho fale I ko fai o alo fai ha fo so ko fo lak fale I pe hala ha me ko ke mo fai a ai ke ngai kolo e hanga I ka kai o kai fa te ke fili ki motor o mo hanga to a hingua nei ha na fa ha ko mo tamai ko mo to o ko mo fe a manga te o mo fe a mai ke mau ngawe ke to kon ke fonua mo fai ha ngawe ke mo to kon ke fonua he wi ka ke mo fai mo to ngawe ke to kon ke fonua ko mo mai mo to hange ko e masami ta o tala noa ko mea ko pilong ko ke so sa mita ko na mea but that's not true o hala ia he ko mea ko na fua ke o tua ke agrisi ko ha ko malo lo pe mo agrisi pa ne o ngai le ko to agrisi misika ko ko ha ko sia so feto ka ko pau ke mo mai motor o ha o show mai poto ke kakai ko mo mea pe o fai ko mata no lo kiako ko liat ko ho ka wa ke ho ka ke foi ni kai lava ko ha uinga he kai ke ma e poto pe ko haia te ne lava fai hangawe o wi kai ke ne ma o poto fo lak fare I pe ke kwati mi hala to o pato ha fai business ya ke kakai ha me mo I kai ha me ko ke mo fai business ya ke pato pa nge ko tala no na autoclave ki ai na pose foi pose I pato ko polo na pe ko economica mo politicale na ha na forope ne te ke fili hona I mamani hono fofua fa o mamani pena ha however o tua ne creative for mamani and ngai creation katoa pe na ne however like ko o no na ha he o tua no ne hanga fa o mamani fa o foka economica mamani fa o foka economica mamani o tua foto e akau fa o tahi foto e foka mawahe tahi me fonua alo ngai makakoloa alo ngai lolo alo ngai ika alo akai oku akau oku kai famo ui me famon man tuku ke fuloto ngowe oku uia ko ha ko economica ka te au ko fa ue o tua ai foi economica o tuku ie foi mamani ko ni I ene fofo fa tuku e mamani ko ni a he ono pa no aha fitu pa ne malolo pa ne fa uleva ene fakatupu hawa ko e tangata I hono imisi pe aska pa ne le anga te naua aki atutu uni mo lao mo fono that's politics ko political ia na ne oanga leva ngai tutu ni ko ya oha te mo kai me toenga economica na tuku ke foi mama ni ko ni ko economica ko to pena aku tuku ke foi mama ni ko ni te mo kai me ai ka ko fu akau ko ilo lele mo ko oa na moala ke ko tutu ni ko lao ia ko fono ia ko politiki na to ki ha muy mai economica kai ke ilo ia ki tahi ne na alo ko lao ba ha ke hanga fe fare ai ka kai la ai ko uinga ko ne tamai na ne ho ko pare mi hala mo hala la au pito o faka ofa he time tatau e te siot ki ai pa te to siot o fie mea o fie mea ta ilo ikita ta ilo te mea fai ko yo mai ke mai fa tui mai su e na tamai hala ke ha o na va e o na to lua fe ke tu ko nga o mo tamai ke ha pai he kakai he ko me he ko me e tu lingo pe tu kai ke te lava ta ha we ai nga o mo tamai ko nga kakai ka po ko fai ko fe ya ma te e ka te mo lava mo to la fai nga me ape na no hala ta no lo ko ia ko fi ate ngai tana fa tata ko ia ke lava ki auma ke te motor pa lava ke fai ake ngai fai tutun ke he mo lava fa hoko I ngai pala ma no hoko yo o me fa point kale ko au he time ni ko ke to ha wivi o etoe o ko ilo ia we hoi fu mai ai tamatu I ke langa ko fonua pa mo ho eki pa ko ka ai ko ka sekia ko ai ko ke langa masiva ke lava masiva maka ke kono yu me funga tahi me lalo tahi ke funga tahi ke ne manava
o hoi fua pa la ko isi ai ne afio na kakakai o ni manga o mo langa fonua pe ko hanga ko e ko ka mui ko ko ka mui o ke ni na a te me ka na vi ho ka mai ko to e ke mo tapuni mata pa o ke fe ma hat kakai lo mutu i pato akropolo o ma fe mai kakai o na nga o i pato akropolo ke la ko ma langa fonua he ko ka o ya ko ki fare area ko na o ki fare area ha ko na o ki fare area ke te sia discuss la o fa un system kai ke na ilo e na to lo loto system e ke na o na to fa reform o mo pe ko na to ka to na ilo ai lo loto fa un system fo no hala ata ko na me pe fa ko va ko lo pe service ko fe un ano lo ya ki mo ta pala sia ka kai fe un au pito ia o mai ki motolo tua ka me afka economica ke lava ke langa ki olunga fonua mo ka kai ko filia motolo ke mo wo pe motolo va la pe mo ni mama ka faka ofa ka kai o filia motolo ko filia ta unie ke ko ni ko talat ko ni ospe ko fe peleni ko ni osia ai ngahi a me ko fai ko e fili ko fai ko ta un ko fili ko fai ko ta uni e ke au pito e kai pe ke to fo wi fo motua ko mo te motolo ke mo wat ke ngai kolo ko mo wat ko wato malanga ke pe ke fili mo tukuia whakapiko he ko osma o ngai to ke kakai talamai ka mauto ka te mau filia talamai ka mauto ka mau filia pa ko ngana ko break ya to te ha ka ko me ko te uri ake kakai ko me to tonui o whakafofonga to tonui ke na filia ko motor who mai ko mi family ko agrisi no if they get ilo e motor what belongs to you guys and what doesn't belongs to you guys take mo ilo e motor foi me pa ko ke mo kapag ke mo ilo e me fa ngofua pa te mo ilo e fe me fa ngata tu ko hiksia tu ko malunga o ke mula mo to fa me ke la ta mo mo tamai pa ko mo me oh ko mau tamai yes of course but he was selected to lead the country pa ko mau tol ko kakai mau tol the country na mau follow wa that he ke mula mo to ta of transition ko ya no o muhala mama ke mo mata of tu se transition ko nga ko mo tamai o mo to fai me ko na fai e masamita pa ko me pe fai ko ya ko foka au sino fo pe ke ya ke puria o puri o singa ka sai ka tu ke hoko mai ke ko ngaulo aki akilisi ko ha fo nga akilisi ko fo nga akilisi ko ha foka ilo ai ha o mai justice ke prevent ha fai to ton fo nga akilisi to hitangi fo nga akilisi la ka foka ha fo nga akilisi le ta eufi fo nga na fai akilisi ko hai o kune hang o against a fo nga akilisi mateni semisika moale Polokalama a moale mo mateni ne toksen mai katea ko sio ai ko sio hake ke pe moale ko o se fonga ya pa ko faka tumutum ne o ko ke loto pe moale ke hanga fai ai ke faka fofonga me ha paina tahaua ko loto pe ya ke faka fofonga ka ko ulia ia ho mo mai ke ta ofi ai fonga ko agrisi ta ofi ona to fa to tangi ta ofi ke ona to fa la ka fa ta ofi ke ona to mai justice ke fa ilo ke bring forth ai fai to tonu ko ngai fonga a krisi ko hai te ne fai ai fonga a krisi ko maloto ma set up ke mau fai ai foi fa ilo tolo pa te mau fai e mau tolo tom fa pa te tau fa ilo kon e ka ke te tuiwata alan te tau fa te tau fa ilo kon foi fa ilo tolo te mau hanga whakailo e pureanga. Ko e haa uhinga, ko e mau fōia i fōunga na e tāsi pinga e agiriska te mau tolo. Whewheki mau tolo. Whewheki mau tolo māteni mo teisa mo mea mo ngai ma tai tohi lao. Kamea koe ke mo whai mea koe ia. Ko mo ma whakapota mai ne mo lava toa fu akau o mo ui ke kai aha taha. Hala tata. Ko mo ngai whamiri pe na mo malo ngai whapureanga ke mo mai o mo ui ka kai holoi. Ka pone kai ke ngai whapureanga te mo whewhe. Ko he mo lava motor creator mea ke mo uia fonua ka ko hai o ne teu ke ne fai ngawe o fai agrisi mau tolo teu ke mau fa teu ke mau nga fa ilo pulianga he tikite ne tolo te ke mau confirm he loya which one te mau hanga fa au ngai ka pato e kropolo mo tong tu pe totong a totong a loya ka hopo te tau hopo tata ka ke to tuku ya ko me aya na fai e agrisi hai me aya ki ko ati miko na tapakaki holo moya na fanda me tamai ko osi
tamai ko ose taimia ko ia ko ke totona ke te fai ha mea pehe ko ha ko ose mosia mo mai mo tolo tala mai ke fra alu mai ki mauto ko mauto na ni mauto wat ke mau fai mauto na mauto wat ke mau fai nga ko agrisi ka fe ki nauto hei lo ha me na malanga ke agrisi ke oya oya ta don't leave anybody behind ko ofa ya ke ofa ke masiva ko langa fonua ko hai ne langa fonua ko hai ofa ke masiva o ke ta ofa pe ke ne fukauta pato akropolo unyanga practice aya o ne practice aya ngawe moe fakaino hino mo me ko na fai ko agrisi o ilo i pato akropolo mo kauta ke pato akropolo ko ya ko otua na na lai ai no fokia agrisi ngai fai no ko tope o fika ak mo ngawe ko ngawa ko semisika o ku fia semisika taini ha foke ka kai ni pena fili foki semisika kana ifia semisika taini he ko semisika ko ne o slia foka semisika ilong hata hai ko atimi o fe kau ke kropolo pe huki to semisika te use of energy mo wivi ko tope ke honga tapare ko he taini campaign ke sio ko totong pe mau palani mo mau komiti campaign ke mau hanga fai me ka to itonga ke oa na mo lava o kapau e kai te mo fai a me ko na fai agrisi ko mo tolo mo os mava he mo tolo me ko na fai agrisi ka ke ngata mo ki tata ke lope mo mateni ho ko mole pure anga pa mo to ke o mata ut fe vale loi mai ko mole pure anga ko mo fo ngawe mo ko ya tata ke mate ho mo fo nga malo be mo no mo itonga kapa na mo to no fa mo nga ifonu ange o te fa po ri anga ma mo anga tayo fana imoa tu amo tamate o si mole pure anga ke yo mai pe ke fa lele lo mutupe hai mena ke fai eko semisika e tai mi area e pacheti tai mi area e pacheti pa ke tau fe ka he area na area tu ai area a hai ko a fato fi a hai ko ai na ko fato fi fita ai area fato fi fita na de ho le a fe ka pe ata to ke fu fe ka ko to ata pua tai min mo oni foki a fato fifita o ke fu fefeka tu la kepa pe tu la ke fu fefeka o mo oni fa tu la kepa o ke fu fefeka ka fa ke ilo e tu la kepa ya be ko na yoko o se pe ko ho fo tapepe pa cheti pe pa ke pe ke pe ki tu a hanga la fo ka pulo ya ki ko ya hanga la fo ka pulo ya ko no tano a fe ya o no tano se atautai ki lu alo fa pe ko fo yala se atautai hanga la fo ka pulo ya ko oha o fai e 5 star a tan go ya ha me ale na ho ko semisika tai mi palo ti ko pa cheti pe ha alo ko ki tu e ko nga o ko nga li pare ke si o mai ke hiki ko pasi a pacheta no hala ka ko na kanga ateki atanu hala ia te wale ai ko pacheti o ko kesio ke semisika so ko mo mateni ko mo oskai ke mo to fai mo waya ai fo nga we ko aklisi ala ka ha do itangi ai fa ile pure anga ko ke mo to fai mo me ko ya he foto una ngai me hala ke fai ke nga we tai min ka wa ka te lava ko ti mi fa meta e mo hana me fai ta ko ba le ta la mai ko fa toka fa politikale ke mau fa toka fa politikale kapau ke lava fa ilo pe mau fe fa toka fa politikale e mau fe kapau ke lava fa ilo e mau fe fa toka fa politikale he ka ke mau ia e ko ke na ilo e na to lo to no fa ko o sistema fonua ka ko ke na ilo na to no loloto o fa ko sistema fonua e kapana na ilo loloto no fa e sistema fonua he ka ke na wo mai o pehena o na pehena ko ya ko ta emo a ilo ko ke fa un sistema fonua ko me una pehena fe ko maten ko hana ne fu ale aki ke to patoa he ko mo fo ke maten ko pressure ko polo ke to e to e lava lelei pa ko ne o fo ke maten ki tuki ate ko polo pa ko ofia november hare va fo me ko maten fai hu he no mali ke hu ka teisa ke na kau to lai pe toka i fo ko nga ko ki loya na to ki osi mai toka i to lai ke ha ke toka i to lai ke fare i a ko ati mi ke ha ke na o ka to hopo ke na uri ka to
Petale ko ati me fare e ki o fefino agrisi e ko ki loya mui o te ke ne fa practice ma fa ilo ta fa mawanga ke mahino ku ne lama fa me na utani ne ma ke to o patoa ko fufoi halala ko hana ne fufale ake lea ko ya maten na nere aki fe na nere ake na polokalama na nere ake polokalama ko na ya ne polokalama na fa o sen ma polokalama ko ya o ta one o si hanga o lea aki ai fema ke to e patoa me na alholo pa ga me ko ke na wo fai a yolo u kolo tai mini e ko pek fai ka kai na farili ai na tolu ke na wo tu ka hanga mai ka kai tolo nga ka fukulo vailes po sio ke atamai ko mateni o si pe ha mateno por kalama mo se misika fai mai tala mai ko ka ke te fa la ka fa ha pa ko ke te fa o se ko nga ko ya mo me ka to ko na foi programa se misika hiki mare maten na programa mo ai na programa bo pensiman fifita ko pensiman fifita ko to konia ka se misika o mo sio ka maten mo ne la kala ka holo pe ko fa to ngai ne la kala ka holo ko at the end bro ki no ve mako tat ko hanga maten no falu ko tu ase misika o si ko ya ko polokalama mo ale o na fa kai ka to ko o se taimea foi kakai fo no mo fa no mai kon i longa fa fofonga agunelea aki ko osi ai ngai ngawe na fa ko agrisi hange ko ngai hala fo no nga ko na fa to agrisi ai fa iloe ai fa ilo ka taki pure anga ai la ka fa ha ai ngai ngawe ko tokon ilonga fa fofonga agune ko against ai ngai me ai fa ko agrisi ko kakaya ko ke na hanga na tolo ha o pa tolo ke te mokalati he ko ke na ilo na tolo to fa nga te mokalati pe ke na lava na to fa me ke mo uye kakai fonwa ilonga hata agune ko against ai me ko ya ko tangata hala ya ke hoko ko mo fa fofonga pe ko ha me na hoko mai tai hoko mai maten gai o sma hoko mai maten gai hoko mai maten gai to e patoa he ko kakai fa business ya fa business ya ke ha fa business ya ai me ke langa ke fonua tu po mo weki ke mo uye economic a fonua ke mo uye si kakai ni ka ke ma usia ya ko fa mai ke ma o hanga we hange ko na ko maten ke mo wa ko pa mo mai o va he tu ha fonua ke mo wa ko pa mo mai ko ka me mo tamai mo fae ke mo wa ko ai ka mo ngawe ke mo kai ka mo o mai o kai tu ha fonua kono o ina mo politikale ke mo wanga o malui ai ha o malui e panga fonua totong tu kwao ka o mo fanga ilo ka fai hala atata why kono o ina ko ia ko mo asenita ke mo pe motor o hoko ko kautaki mo hoko pe mo to ka fonga fale alea o ko kono o hinga i ho mo to le o fale alea te mo lava fai ha me tano lolo mo vi sone mo ha fo tano lolo ai pa kono foka business aki ko patoa o mo uia patoa ko ngau foka politikali aki ko patoa ko meu mate patoa he ko tangata ai ko ke ne foka tu yesu agrisi ko o ko ke life e unha su ya o si ya no vai na dia e ka ke ne lava fai ngau e ko ya o mo si kakai fonua ko foi totaha kon ko maten o ko ka totaha totonu ya ke to filima fai teri ha ko tonga tapfa ka ko ki mautol ko sia e mau foi fa fare ale ki mautol pat maulotonga fai madolo no toni mo no haka ki ai va henga ko ni o hinga ke ma popo ka lele te ne fai e hangau o la lele yang matonga tapfa ia ki misana kona siana farieria ke nofo i he fa uma fa temokalat ke fa temokalat te fonua hala ko heke wai foka ne fa ale foka a matene ne fa nga ka pohiva mo mea fa nga ka pohiva te ne to mo tila mau mo mea na heke ya na ko ne nga foka na pato pa na u vale ale pa ko na ko lini wa situation ni mate ko agrisi pe ha pero ana to ke feito ko la ka ko ke na wo fa ko ngawe pa na malu ai mo na ka ngawe he ko matene ko no foi kala ba ko saita ko ya ko
Ko hu o ilonga kakai vale mo tai ma usia e fai mea ko hu ko. Hu ko vi pe tai ko to. Ka pa hu ko vi pe ke mea ana. Pa fe mea ko ke ana. E hu ko vi. Pa ko ne u ye mea ko heke. Kasi o mai ko foi heke ne tate fo matala kakai fo noa. Heke he founga. Ko hai o ku heke me founga ko agrisi. Ma ten se mi sika mo haifua ka fai por kalama ko na ko go fai por kalama ko o se taimi o nga u ko na fa ko agrisi nga u ko na fai agrisi to tangi mo la ka fa ilo pule anga mo ko na wo mata mai ko ha na wo mata mai ko o si ko nga ko ia meaning o ha o na heke me fo nga agrisi ai ko na heke me fo nga agrisi o lele Peu kovi. Aku kovi. Pea kake toi tuko heke me fonga agrisi katoe ha. Fenga ke to of itama imata ngawe agrisi ha. Patoa me ha. Mea teki nautol. Kai oi ki nautol ko hai. Kai oi ki nautol ko pati mea. Pati heke whawai. Pe koi pati ka whareiti. Pe koi kai oi nautol ko pati hai. Koi pati demokalati o tu motu anga ofa ko patia ke patolo ki ake demokalati tonga o kapa e tuku ho motala ko momia ka moma to kon ki kakai hono patolo ke system fra demokalati esai o musi ke foi heke ko foi heke ia o sai a poima momia na mahino ko ke na to fie nga u hete na au ge na heke ka ko ni ku heke fra poto ia heke fonga he kai te toi whao ia whana ai whonga agrisi, he kai te toi aloa mo patoa, te ai ai politikari, he ku alo whoki ke ne taki holo ko atimi, ko uinga ke nau matafe, ke nau kei tokolahi pe, ke uinga ke kei omai pe, ai whanau agrisi, he mari whoki mo tahine agrisi, ke ha, ke nau, ke o pendo vale kakai, nau pendo vale kakai, ua ke vale kakai au, iloi pe kakai ia, mo sio kakai, heke me fonga ngawe agrisi ka ki to fie to hitangi mo mea ko ya to heke mea me pati demokalati na fa ko agrisi ke foto ene me pe ana mo sio ko ngawe heke ko ngawe ki ne ai po iwa to ne to mea ko ngawe na ai fa poto e maten mo se misika heke he fonga ko agrisi ke ai pe na fonga ko ai ne tari fangi kakai ko na ko polo ko ngani mai ka klopolo sai ka klopolo he tai mini ko hai o kune fai ai foi ngawe agrisi klopolo peta o kune fai ngawe agrisi o tano fa politikare uhinga mo totonu o ngawe fa ekonomika o ka ke leftiane ka masiva o kune tala no he fonga agrisi kene fa ile pure anga ko hai o kune practice ai ngawe agrisi klopolo beta ne faia. O ha to ya ta ne fai bia ko yaka. Ka ki te fai ta. Tala mai international mo mu a politikare. No, excuse me. Ko beta ne fai muy e fonga ngawe a krisi. Pa ko na wo mai ko tala mai na ka ke ai pa anga a krisi ne ka ke ai ta no lo ko na fenga ke tamate ngawe le a ko na fa vai no. Femba ke fafanga kakai, femba ke langa fale kakai, whakavala e kakai, hako e kakai, o femba ke o hake kakai me poverty level ko maloinga, o afonua ko hako no kakai. Papa e laiki pe kakai, ilalo e kere pa mope e maloi afonua e ka. E ka ke maloi afonua ka paua kakai, o ku laiki pe kere. O femba ke hake kakai, ke la ke maana mo ui. Ko tau mua ngawe a krisi ke tuku kai aya, tuke kai ha akai ngai nima ko ala kiloto kulo ngako tuke kai ha ngai kupula lai ko ya fa o ngai lao ke ha ke tata ho na nima mo no kai economic ai fonua ka mai ke ha ke vai tatau pe ko ene ku ha ko ke mau to fa fu e ko poloki olunga e ko os fa tok e na tolo na ngai mafai and it take a lifetime ke liliwe me ko ya mau hu e ko polo tai mino ha o mau langa pe mau telefonua without ha mau te vederi ke puleanga without ha mau te vederi ki vale area without ha mau te vederi ka minista pe vederi ki aparemia kai ha ka mau langa pe mau telefonua pa te mau to ki tuku ati maasi a ka whakafofonga whare area o mau ilo
te na lava liliu a loto o ene afio mo ka no pele pa mo kakai fonua ki hame o ku mauluta fonua and not right now kona tolu ya kona koe ana ko maten mo me na mai na mo ia kele a ana ka fana wa krisi na ma o mo ia na ma o mo ia no tole mo tamai me pepa kele a me hu kovi mo ya mo tala ki kovi mo ya mo puluse me a hu kovi mo ya na ma me ya ho mo ui he na ma me ha mo ui pe ha fai me mo me ko ko ile kakai mo tala ki kovi mo me ka to ka pe ha pe ma te kele a he ko ka hano tano he ko ka lifetime oksai a tala ke me aloi mo me kovi o alpe o ngata me kovi ha utai ke sai Pas ka pa kuna na mai na tol tala mai o ka ma fa business ya ke patoa kana ya na tol ya ana ona to fa business ya ke ya e ko ha me na fa matala ha kele ya me be na fa matala ha kele ya ko kai pa nga mo ha pe mo temo kala ti mo ha fu ko ka fa business ya ko fa business ya na mo ya ko mo business ya ke kele ya Os ka pa ko mo fa business o nga mo afa pe ha Pero mahalo mo siya, may ngali maalunga gifin mo to ay ko ni. Mono ka muy. Kaya sai ko mo loto kovi. Loto kovi ko la. Pero ko mo fai fangaki to kai patoa ko mate fai business. Ane se ya mauli matole fono te mo kala te mo ya fa. E maunga ngowe a mautolu ya. Ko hai o ne fai e ngawe agrisi mo ne fonga agrisi e me afema agrisi ko mautolu. Koko ia motolo ko ke mo fai motoki ai. Pa to tonge mo tokanga. Ko once mo paulo e fili fale ale tau ni ko ne tiene faiva. Ko ne osi ha moto la holo he me fa politika le fonua. Ko ia. Ko fra osi nga me makehe ai nga me makehe te tala no hen ke polo. Ko tu ne polo o os ai nga loki mo tol ko tape o ko lotonga e sole ke taimini na ha ke fai ke foi programa ko ni mo studio ka no fa o no fonga peni pa te mau te tok foki ko nos ko ni ko foki ka ko e foi programa ko foi ko polo ko ni ko poto blelulu e po falaite po wa no o ko e tutuni ko me city o firma o pe ko ngai fam only few families que now yai itua outdoor activities ko ia te tau whakapotopoto apito hanga tau nofo, te tau ngawe ape fufare katoa ke tau in mo out pe ai, e ngahere te ni teo fuso lele tau ki mui, pa e iai pe mai DJ i tu ai te tau in and out pe mei fare i distant, ai koe legal distant, you know, ka atae outdoor activities for only few families. Ko ia ko mo tolu ko o mai me ngai fonua ke mo manatu o fai frata poate ko fu frata poate ni American Tonga Global Diaspora Patoa ko ne fu frata poate ni fra ko ia I he wa ai ko wa ia a falaite tau polo po uri pe lulu leva he aho ta fai leva lulu he a to naki sai ko mea ko tongi tupe ko tongi tupe ko skamata ke ma oi a tongi tupe ko no fetongi ha ko no fetongi a to viviri ko a mautol ki fare area ke mawo pure e sine pure anga he ko he kulaka nge mea e ma oi tongi tupe he mea e ma ko na ko fare area mo nga ko ki ai e kato diaspora ko mulini na wo na ngai fale lele fra ko na fana ko talat e to tupu afa motongana ko tongi tupe ko pau ke ako ko ia e ka te fano tala no ko ha second mouth pa ke ha ke ka we tong tupe ika o ko ai penga ka kai tong tupe na to mata kakano o no mai commitment ni pa ko ki allow pe e na tala mai ko mau kakai na ko mau kakai but for the future ko tongi tupe ko pau ke ako ko face to face e pa ke toki hu o ka we tong tupe pe au mo oni ene afa pe au kai ko polo kalama hata ke ko polo kalama ko polo ko create fe fini ko tidila ai foi polo kalama ko ya ke benefit ai ai ka kai katoa o firma ke benefit ai o ki kai ko alo ko tata ma usama mo flower mo to me no ko polo kalama ko ai tong tupe ko polo kalama pe ia ai patoa ko polo koia o tu mahalo ko fe unga fo por kalama kon e poni he fofua kenga fo go fra ko ai
ko tuipe ko ni hoko ko ni elava leva ke asia fonga ko ni mo no to fai no to tana ki mahanga hi me ke lava ke fakalele ake foi ngawe ko ni pa elava le ke te manako atu ai oskoni de mauto kangale fa no ngawe ki ai ano fangi music ai no fanga ki olava ke musio mai ki ai o faka tatau mo faka ono poni ai o hange ko o musio ke news ko ia ko ofat ka tek motol pa malo mo mia mai ke por kalama special ha toka tau te mia mai pe e posa pate ko to pe ngo fulu ko ni kamataia ai hoko atu ai special ha toka mo no fatongia ko ofat ka tek motol